Waki wa barabara ni guthie mau uri reri-ini ria yagiriire na ni urathie na mbere o wega. Na kama kuna watu fire ni nyinyi. Nyinyi ndio fire. Nyinyi ndio original fire. Ama namna gani jameni? Munini wa President Kithure Kindiki no urekereirie rivoti ino agithurima waki wayo kuria gathiriirie President William Ruto ni undu wa gukinyaniria waki uyo. We will support the young people of Kenya to work with their hands, to work with their skills. Watu wanaona tu mko na mavumbi, lakini nchi zote za dunia hata Amerika zinajengwa na wananchi na mikono yao. Somebody has to do this bridge. Si ndio? Si lazima mtu aingie kwa vumbi hapa ndio hii bridge ipatikane. Kindiki oigite waki uyu wa inikiriria ni ukuhingura matura mariegereire na njira nene ugacirithia wonjoria gatagati ga bururi wa Kenya na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa hamwe na gũthaitĩra mioyo ya andũ. I'm very happy and proud of you young people for working with your hands to build our country, to make to get some money to keep your families so that you don't have to do the wrong things to get money. Nyagathiriirie andu ethĩ nĩ wĩra ũrĩa makoretwo makiruta waki-inĩ ũyũ kuria mahinyĩrĩirie gwĩkĩra kĩo na hinya nĩguo meyake na mongerere umenyo ni ũndũ wa matukũ ma rũciũ. Na mimi nataka niwaambie kwanza kabisa mnafanya kazi nzuri. Hii kazi mnafanya hapa sio tu riziki mnajitafutia. Mnasaidia kujenga nchi yetu. Wakati hii barabara itapanuka ikamilike, itasemekana kuna Wakenya ambao walifanya hiyo kazi na nyinyi mtakuwa katika hiyo vitabu ya kumbukumbu. Waki wa barabara no warugũririo mweri-inĩ wa 11 mwaka mũhĩtũku na ũratanywo kũinĩkĩrĩria mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2027 ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria na njĩra nene kũhukia mũthĩanĩrĩro wa ngari barabara-inĩ ĩno o ũndũ ũmwe na mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka mahinda kwa mahinda.